enkuyanja y'abantu erizoba bayishuka hari St Matthew Cathedral Kyamate omukushaba kwa Nohiri. Omureberezi wa South Ankole Right Reverend Nathan Ahimbisibwe niwe yaba ayibembera okushaba oku kandi yashaba bikiriza okuma obusinge omu maka gabo. Omusheja wa Ruhanga oguna bwe yajumirira entaro ezitwireho omukaruru omu district ya Ntungamo kandi yayihanangiriza abakristayo ngu bejumbire omukutera karuru. Nangwa n'embere y'akaruru mutayitana mutarwana mutatera n'ibikore ahabo karuru muga umusinje genda utera karuru kabo. Okushaba oku kwahikwamu n'abebembezi abatari bamwe na bamwe. Twanza no kushima nk'abanyantungamo kugira ngo umwaka kutuguhendire je tukano twetwe mu byobwebembezi bwo kuba duhendire tukora hamwe tukwatansa kandi na bishop yagamba kugira no busingi kandi niyenda kubashaba mwena ngo ombwire nkobu obwekiro kikuru tutwarize mpora akasente tukarekure mpora twino kubarira habwe bire biri kujwe misho. Ebyo bikiri bityo omureberezi wa Ankole Diocese Right Reverend Sheldon Mwesigwa yayihanangiriza abantu okwegendesereza okunywa amarwa abo kubagamaraho ensi yaitu Uganda. Obyaba naburira hari St James Cathedral Ruharo Church of Uganda erizoba Bishop Sheldon Mwesigwa yahiga bayikiriza n'abantu bona okwehara ekibina munonga amarwa hamwe n'ebindi ebitokoza bwongo. Amarwa gasisiresi gakitebeka sagashishama amaka amarwa economy gaja affectinga bishi omireno manya ngu Africa Uganda twatomanya okubanza in alcohol. Ogo yagaruka yagambira bayikiriza kube hara ebyensi ebirukusinga yo kureta obutabanguko mu maka mnonga nko mu biro bikuru. Namakaga mwe gatamuka togozere mwenda musya kiro uguzireche mwanya gwa nyingi obundi wabura empiha ezo kubasa kukwera omuntu wawo yesino n'obwera obundi akuteekateeka kubi n'ebindi bingi abamwe bachutana abamwe bashemerwa barezya. Bishop yagaruka yayihanangiriza abanyuganda okurebeka ngo eihanga lyagira obururu bwa businge. Turiyo tugenderera obwire bwo bururu nishabangu tugire obusinge no guteka Uganda eji ebirensi y'obusinge nambwe n'umureba twina amahanga agine empunjo mu ihanga litu na no mureberezo harimo aba Sudani, harimo aba Eritrea, harimo aba Congo, harimo aba Burundi bona bari ahantu bantu bareba mbwenu kumbana bareba mutekateka ki. Oya Mwesigwa Robert Rukare umunyeshengero habwambarura City North yagambira abantu abariyo mashemererwa gebiro bikuru ko batwara obujunanizi bwabo bukumi bw'amaka gabo okwehara ebizibo habwa ebiro bikuru nkebi kubahabura mwegendesereze abasa ko harimo abantu b'emitima mbi bakwenda kureta butandu bakweta neighborhood watch so reba murano wawe yajara kabi hajiraho butandu bwona umiyambe manse police. Gasha kwa Samuel Ahumuza na Ian Akankwasa ahabwa Tayari West.